Dobro jutro, dragi prijatelji. Nadam se da ste se naspavali. Evo, jedan jutarnji pozdrav. Javljamo se iz Bosne, naše lijepe Bosne. Mi smo otišli na jedan kratki vikend, obići malo obitelj. Pa rekao da se vam se javim, malo iz možda malo drugačijeg okoliša nego obično. Jutro je jako lijepo, tako da nismo se nadali da ćemo imati ovako lijepo vrijeme, ali evo, kažu da smo im donijeli sunce. Uglavnom, mi smo na malo jutranjoj šetnji, pa rekao samo da vam pokažem ovu lijepu okolinu. I eto, ovaj vikend ćemo malo hodati okolo, tako da ću vam ja malo posnimiti svašta nešto i onda u sljedećem videu, eto, jedan neki update o našem kratkom izletu. Sretni smo malo smo se i odmakili od kuće. Nekad je lijepo otići negdje malo za razliku, pa onda se malo ljepše je vratiti kući. Znam da nas čeka tamo puno posla, ali ovaj vikend znači nema niš posla, ovaj vikend samo malo uživamo, šetamo okolo i da, planiram ići u Tuzlu. Imaju, mislim da se kaže proljetni sajam, proljetni festival, nisam sigurna, nešto u vezi proljeća, pa sam vidjela da imaju onako lijepe štandove, te stojnice. I mislim da sam vidjela da ima nekog onog starinskog suđa, pa se tome najviše veselim da odem vidit. Benji se veseli ići u igraonu, tako da svako ima neke svoje stvari koje se veselimo, pa ćemo maksimalno iskoristiti. To je to od mene, samo sam htjela da vam se malo kratko javim, da vas pozdravim. Nadam se da uživate u vikendu. Znate šta, ja sam se malo zadihala. Nemam ja kondicije za hodati uzbrdo, ali je jako lijepo. Uglavnom, pozdravljam vas sve i vidimo se u sljedećem videu i do tada lijepo mi se provedite. Ćao!